Hantavirus ni indwara ikomoka ku mbeba kandi kugeza ubu idafite umuti cyangwa urukingo rwemewe. Yongeye guteza impungenge ku isi yose nyuma y'urupfu rw'abantu bari mu bwato bw'abakerarugendo bwo mu nyanja ya Atlantique. Iyi virusi rero iri kuvugwaho cyane kubera uburyo bushya buvuga ko ishobora no kwandura hagati y'abantu. Ibintu byatumye inzego z'ubuzima ku isi zitangira gukaza ingamba zidasanzwe. Ese Hantavirus ni iki? Ni virusi ikwirakwira cyane n'imbeba binyuze mu mwanda wazo, inkari cyangwa amatembabuzi yazo. Iyo umuntu rero ahumetse umwuka wanduye cyangwa akoze ahantu handuye, ashobora kuyandura atabizi. Ibimenyetso byayo biteye ubwoba, harimo umuriro mwinshi, kubabara imikaya, umunaniro udasanzwe, isesemi no kuruka. Guhumeka bigoranye cyane kubera amazi yuzura mu bihaha. Ibintu rero bihangayikishije kugeza ubu ngubu nuko Hantavirus ishobora gutangira imeze nk'ibicurane bisanzwe, umuntu akabyirengagiza kugeza igihe ibintu bigiye bikomera. Kugeza ubu rero nta muti wihariye uraboneka, nta rukingo ruraboneka. Abaganga bavuga ko kwihutira kwa muganga ari byo byonyine byongera amahirwe yo kurokoka. Inama rero zitangwa n'inzobere harimo kurwanya imbeba mu ngo, gusukura neza aho zinyura, kwirinda guhumeka umukungugu cyangwa umwanda w'imbeba, kwihutira kwa muganga igihe hagaragaye ibimenyetso. Kugeza ubu mu Rwanda yatangaje ko iri gukurikirana ibintu uko bihagaze RBC. Abaturage rero bagasabwa gukomeza kugira isuku ndetse no kutirara. Ese Hantavirus yaba ishobora kuba icyorezo gikomeye kurusha COVID-19? Ese isi yiteguye guhangana n'indi virusi nshya? Reba rero iyi video yose isesenguye neza kugeza ku musozo. Harimo ibintu byinshi cyane naguteguriye gusobanurira kuri uyu muzigo, kuri ibi bibazo, kuri iyi ndwara y'icyorezo ikomeye yandura, uburyo yandura rero, ibimenyetso byayo ndetse n'impamvu iri gutera ubwoba isi yose. Icyo ngusabye ni kimwe, kanda subscribe nitarayikora, ukande like, ubundi nze nkwinjize muri iyi ndwara uyimenye kandi bisobanukirwe. Ubundi nyuma y'igihe isi ihanganye n'ingaruka za COVID-19, harimo inkingo, uburwayi bundi ndetse n'ibindi bintu bikomeza kugenda bivugwa n'ibihuha yuko byatewe na ziriya nkingo, isi rero yongeye guhagurutswa n'indi ndwara yitwa Hantavirus. Iyi iri kuvugisha benshi amagambo kubera uburyo iri gukwirakwira n'ubukana bwayo. Iyi ndwara rero ikomoka cyane ku mbeba kandi kugeza ubu nta muti, nta rukingo byemejwe yuko byaba biyivura. Hantavirus si indwara nshya kuko yagaragaye bwa mbere mu myaka y'1950. Ni mu gihe cy'intambara ya Koreya, aho abasirikare benshi bayirwaye. Izina ryayo rikomoka ku ruzi rwa Hantan rwo muri Koreya y'Epfo. Icyo gihe yibasiraga cyane impyiko, ariko kandi uko imyaka yagiye ishyira, iyi virusi yatangiye kugaragara mu bice bitandukanye by'isi. Mu mwaka wa 2026 rero Hantavirus yongeye kuvugisha isi nyuma y'uko abantu batatu bapfiriye mu bwato bw'abakerarugendo bwitwaga MV Handias, bwari buri mu nyanja ya Atlantique. Bwatumye rero inzego z'ubuzima ku isi, harimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, zitangira gukaza igenzura no gukurikirana uko iyi ndwara yaba ihagaze kugeza ubu. Ikintu gikomeye rero kandi gikomeje gutera impungenge cyane ni uko hari ubwoko bushya bwa Hantavirus bwagaragaye muri Amerika y'Epfo, bivugwa ko bushobora no kwandura hagati y'abantu. Ibintu bitari bisanzwe bizi kuri iyi ndwara. Ibi byatumye rero ibihugu byinshi bitangira gushyira imbaraga mu kugenzura ingendo no gukurikirana ubuzima bw'abaturage. Abaganga bavuga ko ibimenyetso bya Hantavirus bishobora kubanza gusa n'ibicurane bisanzwe, bigatuma rero abantu benshi batabyitaho rero hakiri kare. Mu bimenyetso byayo harimo umuriro mwinshi, kubabara imikaya, umunaniro ukabije, isesemi, kuruka ndetse no guhumeka bigoranye kubera amazi ashobora kuzura mu bihaha. Ikibazo gikomeye kurushaho ni kugeza ubu nta rukingo, nta muti wihariye wo kuyivura uraboneka. Abahanga bavuga ko ikintu cy'ingenzi
ari ukwihutira kujya kwa muganga igihe umuntu agaragaje ibimenyetso kugira ngo ahabwe ubufasha bwihuse bushobora kumufasha guhumeka no kongera amahirwe yo gukira. Inzego z'ubuzima zikomeje gusaba abaturage kwitwararika cyane, birinda imbeba mu ngo, mu bubiko bw'ibiribwa, gukora isuku yitondewe cyane ahari imyanda y'imbeba, ndetse no kwihutira kwivuza igihe cyose hagaragaye ibimenyetso bidasanzwe. Kuri ubu muri iki gihugu cy'imisozi igihumbi mu Rwanda rwa Kanyarwanda, byatangajwe ko bikomeje gukurikiranwa uko ibintu bihagaze ku isi. U Rwanda rero rusaba abaturage kudakuka umutima, ahubwo bakarushaho kugira isuku no kwita ku buzima bwabo. None ese hata virus yaba igiye guteza ikibazo gikomeye nk'icyatejwe na COVID-19? Abahanga bavuga ko rero hakiri kare kugira ngo hamenyekane urugero ishobora kuzageraho, ariko bemeranya ko gukomeza kuyikurikirana no gufata ingamba hakiri kare ari byo bizafasha gukumira ibyago